Ekitabo ky'enfumu eshura ya 26 eby'abashema nk'uko rubaare rutashemereire kubaho omu kyanda n'enjura omwigesha niko n'omushema atashemereire kitiinisa nk'uko ekiteera nkumba kizengyerera kandi nk'uko entaratamba eguruka niko n'omukyeno ogwa busha gutagira ahu gwita kibooko eshemerere embaraasi n'enkoba z'omu kanwa zishemerere endogoya kandi n'enkoni zishemerere amabega g'abashema otarigarukamu omushema nk'uko obushema bwe buri haza niiwe okaba nkawe garukamu omushema nk'uko obushema bwe buri atakayemanya ko aine obwengye otume omushema aba nayehenda amaguru kandi ayereetere okufeerwa nk'uko amaguru g'ebirema gatuura nigareijana niko n'enfumu ebeetya omu kanwa k'abashema okuha omushema ekitiinisa ninkokukomera eibaara omu kenda k'enjungu nk'okwihwa ricumita engaro y'omusinzi rikagihweramu niko n'enfumu eba omu kanwa k'abashema nk'uko omurasi arasha we n'owu yabanda n'orikoresa omushema nari omuhinguzi nikwo ari nk'oku embwa egarukira ebitanaki byayo niko n'omushema ariyo orikugarukira obushema bwe nooreeba omuntu orikwemanya obwengye okagira amasiko aha mushema okukira ahari ogwo muntu ebyabeeremwa omwerema agira ati omu nguuto harimu entare n'omu mihanda harimu entare nk'oku orwigi rwecundira aha mpata zaarwo niko n'omwerema yehindahindurira aha kitanda kye omwerema atibika engaro z'omu rwabya abura agazigarura omu kanwa omweremwa omu kureeba kwe aba ow'obwengye okukira abashaija 7 abarikubaasa kugarukamu nibeerinda orikwetaasya omu ntongano ezitari ze ninkorikukwata amatu g'embwa erikuhingura omuntu ogobeeza mutaahi we akagira ati naaba ninteera obuyaga ninkomugweiraro orikurekyera ebikongyezo n'emyambi na rufu aho enku zibura omuriro guraara naho omuhwihwisa atari entongano zihwaho nk'okubongyera amakara aha makara gacwesa nari enku aha muriro niko omuntu entongani akanyisa entongane ebigambo by'omuhwihwisi n'otu okurya tunuzire bimirwa bihika omunda omu kishansha omuntu orikugamba eby'okukunda haza aine omutima mubi ninkenyungu eshwekirwe ebirikwengyengyeta by'efeeza omwangana aryarya n'eminwa ye konka omutima gw'abasherekiremu itima n'obu arigamba gye otarimwesiga ahabw'okuba omutima gwe harimu ebirikunugwa mushanju n'obu yakushweka rwangoye n'oburyarya obubi bwe buryareebeka butunu aho abantu bateeraniire orikutimba ekiina ryakigwamu kandi orikumbagaza eibaare riryamugarukira orurimi rurikubiiha rwanga oru rwahutiize kandi akanwa karikumamarika kareeta okucwekyerera ekitabo ky'enfumu eshura ya 27 otaryehimbisa ahabwe byanyenkya kare ahabw'okuba torikumanya eby'eryizooba rirareete leka ondiijo akusiime okukira iwe okwesiima hakiri osiimwe omugyenyi kunuta eminwa yawe ibaare riremeera n'omushenyi gugira oburemeezi konka ekiniga ky'omushema nikibikira byombi ekiniga tikisaasira n'okugubwa kubi ninkw'omutungo ogutwara ebintu konka nooho wakubaasa gumisiririza ihari okuhana butunu nikukira okukunda kusherekirwe obuto bw'obutazi bw'omunyamukago n'obuhikire konka okunywegyera kw'omuzigu kuba okurengesereza ohagira atamu obwoki konka aha mujara ekirikusharira kyona kinuriira nk'oku enyonyi egyenda ekasigaho kyashuri kyayo niko n'omuntu oraara akasigaho eka ye aba nk'oku amajuta g'omugajo gashemeza omutima niko n'omuntu ananurwe enama za mugyenzi we z'aha mutima otarisigaho munywani waawe nari munywani waasho kandi aizooba eryo rigiriraho ebishikirizi otaryerusa kuza kweta mwenesho mutaahi waawe okuri hiihi nakira owoozirwe nawe okuri hare mwana wangye gira obwengye oshemeze omutima gwangye mbone kugarukamu ogwo tuura nanjuma omwerinzi kwareeba akabi kiija ayeshereka konka otiine bwengye akeegyema kamwita omuntu kwarayemererere watarikumanya omwiye w'ekijwaro kye kandi kwarayemererere abanyamahanga omugumye nk'omukwato
Oyo mukakara akaza kwendeza mutahi w'omugisha nayomba aryabarwa nk'ori kumukyena. Amizi agari kuguma nigatonya aizoba ry'enjura n'omukazi entongane nibishishana. Orikwenda kumuzibira ninko wakwenda kuzibira omuyaga nari okukwata amajuta omu mukono gwe gwa buryo. Nk'oku ekyoma kityaza ekindi niko n'omuntu atyaza mugyenzi we. Orikuhingirira omutiini niwe arya ebijuma byagwo n'orikurinda mukama we aryahebwa ekitiinisa. Nk'oku amaisho g'omuntu geerebera omu maizi niko n'omutima gw'omuntu gureebana n'ogundi. Nk'oku okuzima owanyamuteze tahaaga niko n'amaisho g'omuntu gatahaaga kureeba. Eziiko ribe ry'okushemererezamu efeeza n'omuriro gube ogw'okushemerezamu ezaabu kandi n'omuntu amanyirwa aha bi barikumusiima. N'obu wakushekura omushema n'omuhini hamwe n'ekihare ky'engano obushema bwe tibukamurugamu. Yezirikye kumanya amatungo gawe oku gari kandi oteho omutima kureeberera ente zaawe ahabw'okuba itungo tirigumaho ebiro byona. Noogira ngu ekirunga kigumaho obusingye bwona. Obunyansi obukuru kubuhwaho hamera obuto n'obwo omu bibungo bwateeranirwa omuka nibwo abaana b'entaama bakuha eby'okujwara n'embuzi zikarugwamu empiiha z'okugura emisiri. Amahenehene garyaba ekyokurya kyawe gakuhaazye n'ab'omuka yawe kandi gatungye n'abazaana baawe.